Насаат KG тартуулайт. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب انصر ديننا وقوي إيماننا وعلي رايتنا. Alam jaratkan Allah Taala maqta olur. O jaratkan Allah'ım dinimizge jardan ber, imanımızды күчтүү kılgın. İslam jelegini biyik kılgın. Allah'ım astur uyubana. Allah'ım ayıptarımızды jaşırgın. Ve amin rav'atena. Korkunçlarımızda aman kılgın ya Rabbel Alemin. Ve ballighna mimma yurdike amalena. Allah'ım ümitlerimizi senin razılığına jetkizgin. Veşfi mardana. Orularımızga şifa bergin. İrham mevtana. İmam menen ötüp ketken mayitlerdi öz rahmatın algın ya Rabbel Alemin. Allah'ım eşfi kulli marid. Allah'ım her biri imandı orularga şifa bergin. Varham kulle meyyit. İmam menen ötken her bir mayit öz rahmatın algın. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Yaratkan Allah Tebareke ve Teala hadisi kudüs'e mınday deydi. Yakulullahu Teala fil hadisil kudsi uhibbu selasa ve hubbi li selasa şed. Üç nerseni süyömün, dağı üç nersege bolğon süyüm andan da katturak. Üç nerseni süyüm, üç nerseni andan artıgırak süyüm. Uhibbil ganiyil kerim. Bereşen, el üçün, cer üçün, jetim fakir üçün, din üçün, baylığını ayabastan, hayrımdılık kılgan kol açık baydı süyömün. Ve hubbi lil fakiril kerim eşed. Özü muhtaç bolup durup, elge jerge, dinge kızmat kılgan bereşen, kembagalda andan da katturak jakşı görüm deydi. Ve uhibbul fakiril mutavadi. Kolunda jok, baykuş bolğon kiçipeyildi süyömün. Ve hubbi lil ganil mutavadi eşed. Bay bolup, kolunda bar bolup, kiçipeyil bolğon bendeni andan da körök süyömün. Uhibbu şeyhul ta'i. Qarıgan kezde törüden görü jakın bolup kalgan, Allah Taalaga ibadat kılgan, kartaygan qarılardı süyömün. Ve hubbi lişşabi ta'i eşed. Jaş çağıdan ibadat kılgan jaşlardı andan da artıgırak süyömün deydi. Ve ubghidu selas ve bughdi li selas eşed. Üçösün jaman körüm, üçöne olğan jek körüm andan da katturak. Ubghidul fakirul bakhil. Kolunda jok, sarang bolğon, eline jerine muhtaçlıkka iş çıkarbagan, bakıl bolğon kembagaldı süybeymin. Ve bughdi lil ganil bakhil eşed. Kolunda bar bolup, bay bolup, sarangdık kılgandı andan da jamanrak körüm. Ve ubghidul ganil mutekebbir. Bay bolup tekebbirlengen, malına mağarkanı boy kötörgöndü jaman körümün. Ve bughdi lil fakir mutekebbir eşed. Kolunda jok bolup tekebbirlengenge katturak jaman körümün. Ve ubghidul şabil fasik. Jaşlıqdan buzuqu bolğon, belinde kolunda küçü bolup buzuquluk kılgan jaştı süybeymin. Ve bughdi li şuyuh al fasid eşed. Qarıgan kezde, görüden törü jakın bolup kalgan kezde, qarılığın bilbesden dinde tayık bolup buzuqu bolğon çaldandan da jaman körüm deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Sahhani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis Enes radıyallahu anhu, Hazreti Enes rivayet kılgan sahih hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Peygamberimizga bir salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kal, hubbibe ileyye min dünyakum es-selas. Allah bul dünyadan maga üç nerseni süydürdü deydi. Senin süygönün başka, Allah süydürgen başka. Allah Taala tarafından maga üç nerse süydürüldü deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul dünyadan emneni süyüptür. En-nisa özümdün
adal nikemdeki ömür joldoşlarımdı deydi. Nikemdeki ayallarımdı жақшы көрем deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. At-tayyib, ikincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sүйген нәрсе at-tayyib, jipar jit. Жақшынақай життанып жүру, jipar jittanu, mis қолдану, атыр қолдану, жуырып жүру, terden başkadan arulanu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en sүйген нәрселерден бірі не екен? Jipar jittanu eкен. Oşandıktan da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men uhdiye lehu rayhanatun, kimge rayhan hadiye kılınsa, belek kılınsa, anı kaytarbastan kabul kılsın. Rayhandın kötörüsü jеңил, al oğurluk kılbaydı, jiti jipar deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daim sahabaların arasında belek, en жақшы көрген belekleri jipar jit birbirine belek kılçu eken. Misk, anbar, je bolbosum ar türdü jipar jittu atırlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sүйген нәрсе ушул экен. Abu Hanifa rahmetullah biz Hanafi mazhabtабыз деп көкірегізге ұрабыз. Abu Hanifa mazhabını bekem qarmayбыз дейбиз. Abu Hanifa rahmetullah alayдын mazhabını bekem qarmasak, anın артынан bekem жүре турган болсок, Abu Hanifa rahmetullah alayh namaz okup ketken жерден, егер пейшинде окуса, асырда келген адамдагы бул жерде Abu Hanifa отурган экен деген жипар жити калчу экен. Abu Hanifa өткөн көчөлөрдөн буркурап жити буркурайт экен. Урматтуу мусулман бир тууган, мазхабта бир гана анын көрсөткөн жол жобосу менен намаз окуу башка эмес. Келиңиздер. Биз Abu Hanifa rahmetullah alayh мазхабында болсок, Расуллахтын сүйүктүү үммөтү болобуз десек, Пайгамбар сүйгөн сыяктуу жипар життанууду сүйөлү. Мешітке келген кезде урматтуу мусулман бир тууган, наскилерди таза жууп, башка адамдар сажда кыла турган жер, таза кийим менен, сүннөт, жума намазынын сүннөтү, жума деген жамаат деген сөз. Жамаатка келген кезде ар бирибиз жипар життанып келишибиз керек. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ekele sumen ev beselen felyatazil cemaatena, kimde kim çislok jegen bolsa, piyaz jegen bolsa cemaattan üzülsün, cemaatka kelbesin deydi. Çislok menen piyaz kançalagan bakteriya, kançalagan mikroptordu öldüre turgan insandın den soğulğuna en paydalı nerse. Bирок ошого карабастан Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çislok jegen, je piyaz jegen adam cemaatka kelbesin deydi. Mешітке келер кезде урматтуу мусулман бир тууган, чеснок жеген болсоң, пияз жеген болсоң, жаны башка ушундай жыты жагымсыз нерсе жеген болсоң, албетте тишиңди тазалап жууп келишиң керек. Урматтуу мусулман бир тууган, имам адашкан кезде имамдын артында лукма берет. Субханалла десе имам адашканды сезет. Кээде рүкү кылбастан саждага кетип калса, же сажданы эки эмес бир жолу кылып койсо, же кураатты адашса, артында турган адам лукма берет. Дубайда bir imam айтат. Namazды тура окудум дейт. Артымдагы адамдар бирөө субханалла деди дейт. Саждадан тура калдым, адашкан экенмин деп дейт. Кайра субханалла деди, Аллаху акбар деп, кайра сажда кыла калдым дейт. Адаштымбы деп. Кайра субханалла деди дейт, кайра саждадан тура калдым дейт. Кайра субханалла деди. Эмне кыларымды билбестен, ассаламу алейкум ва рахматуллах салам берип, эмне болду? Кайра эле субханалла, субханалла дейсиң десем дейт. Ey imam, bu menin canımdağı 3 kilogram çislok jep kelgen okşayt. Çıdabay ketip otam dedi. Araplarda taң kalgan kezde Subhanallah deydi. Tazalık menen Allah'ım seni eskerim. Allah'ım senin hiç bir kemçiliğin yok. Şunday bendeni de jaratıpsın degen sözde. Kudayım şu okşagan deyim nege jaratasın degende. Bul özünü bir jipar alıp yürü albasa, özünün jitine karab Subhanallah. Şul jaral bilmey kılat eken degen deyli sözde. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, eğer çisnok, piyaz, adal nerse, oşonu jegen kezde Peygamber cemaatka kelbe dese, sen nasbayın menen, sigaret jittanıp, maşinen sigaret jittanat, kiyimin sigaret jittanat, cemaatka iza berbeş gerek. Cemaatka kelgen kezde taza kiyinip geliş gerek. Жаңы kiy degen söz yok. Modni kiyin degen jokmun. Kiyimingdi taza jууп, tazalanıp gel. Mekçitte urmatlı Müslüman bir tuğan, cemaat bolgon kezde cumaga kelүүдün bir emesi sünnet, gusul kılıp, taza juunup geliş degen söz.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emneni suyet eken? Jipar jitdi suyet eken. Andan keyin va qurratu ayni fis salah, közümnün qaregi paygambardın közü en kuvangan nerse paygambardın közünün qaregi namazga suyunet eken. İbadatta turganda suyunet eken. Dünyadan Allah maga 3 nerseni süydürdü deydi. Biroq tileke karşı bugün kedi dinge kelgen adam, namaz okup başlagan adam 3 nersenin birösün karma olgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hubbibe ileyye min dunyakum at-tayyib. Allah bu dünyada maga jipar jitdi süydürdü. Közümnün qaregi namazda turganda süyünüm. Üçüncüsü an-nisa ayaldardı. Peygamber ayaldardı süyüptür. Biz de süyüş gerek. Ekini alış gerek, üçte alış gerek değil. Peygamber bir önüyle aytkan yok mu? Peygamber bir ayalı menen çektirgen yok mu? Peygamber siyahtı namazga jırgaysın mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arihne biha ya Bilal. Bilal namazga azan aytıp bizde es aldır deydi. Peygamber es algan kezi kaçan eken? Televizörün janında o. Peygamber'in en az es algan kezi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda jırgayt eken. Namazga turgan kezde sahabalar urmatlı Müslüman bir tuğan. Biz namazga kelgen kezde her nesi oyumuzga keledi. Abu Hanife rahmatullahi aleyhi bir öz kelip turdu. Ayalımdan jaşırıp bir akçanı bir jerge koydu böyle tappay kaldım deydi. İzdep tappayım unutup kalıppın deydi. Emne kılayın imam maga jol körsetdi. Abu Hanife rahmatullahi aleyhi keçinde bargındagın ayalın uktaganda tahajjudga turup darat alıp alıp Allah Teala'ga namaz oku. Esine kelip kalar deydi. Daratını alıp cay namazı Allahu Akbar degende eşiğe gelip kaldı. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Namazdı buzup kel akçasını alıp dur. Ertesi imamga rahmat imam namazdı şunday başlasam akça esime geldi. Anam ne kıldın dese? Namazdı buzup akçanı aldım taptım. Namaz ulantım yok deydi. Gördün mü şeytan seni namazga turgan var nesini azgarat. Namaz okuvasın deydi. Tapkanına şükür kıl körek oksan bolboy bu deydi. Sahabalar namazga turgan kezde mınday deydi. Takbir aytuudan murda Rabbim üstümde kamera közömöldöp turat emes. Артымda adamlar karap turat emes. İhlas halisan lillahi taala Allah kalıs Allah'ın razılığı için Allahu Ekber deyiz o. Kalıs Allah'ın razılığı ihlas degen söz Artında biröv körüp tursa da, biröv körübey tursa da, jalgız bolsaң da, köpçülük bolsaң da namazыңдын türü özgörбейт. Birinci safta başkaça olup, akırkı safta başka olsa da ihlas yok. İhlas, jasagan ibadatыңдан birövdөн mактоо күтпөйсүн. Birөөсү келип, кооз намаз окуп атат экен да. Адамдар келип калып күтүп, namazda rüküsü cayında maşallah Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la 3 yol emas, 13 yol aytap eken, şaşpay okup atatken bir adamlar kütüp tursa. Anan qada oturup At-Tahiyyat'ta okup atsa, ardındağı adamlar söylep kaldı. Maşallah maşallah kanday takva adam. Bu namazı rasa keliştirip okuyut eken dese, namazını bozup, orozada karmaganmın deytmiş. İhlas birinci safta turgaның менен акыркы safta, жалгыз окуганың менен жамаат менен окугандан айырмасы болбойт. Жасаган ибадатыңдан бирөөдөн разылык күтпөйсүн. Ихлас жасаган ишиңде tahajjuddan туруп баратканда, таравидан баратканда жүрөгүңдө ушундай разылык болуп атат. Өзүң жасаган ибадатыңдан өзүң кубанып баратсаң, бул ихлас менен болгон ибадат бул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн мага Allah ayallarımdı, nikemdeki ayalımdı, жақшы körүүnü, jipar jittanууdu, közümdün kuvanıçı namazda oldu deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar menen oturdu. Kimler menen? Bir salavat Peygamber'e. Peygamber özünün joro joldaşları menen oturdu. Keyin aytты, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en jakın sahabası kim? Abu Bakr Sıddık'tan soradı. Maza tuhib mined dunya Abu Bakr? Abu Bakr sen dünyadan emneni süyesin dedi. Abu Bakr sen dünyadan emneni süyesin dedi. Kale uhibbu mined dünya selas. Ya Resulullah men dağı bu dünyadan 3 nerseni süyem deydi. Abu Bakr Sıddık emneni süyetken 3 nerseni. El julus beyne yedeyik. Ya Resulullah sizin canınızda oturup sizge düşkün ayatты, sizin hadislerinizdi, nasihatınızdı uqqandı süyem dedi.
телевизордун жанында эмес, же WhatsApp'ta отурганда эмес, же Facebook'ta эмес. Wan nazaru ilayk, жана сиздин нурдуу жүзүңүзгө карап отурганды сүйөм. Я Расулаллах, сиздин жаныңызда отуруп, сиздин нурдуу жүзүңүзгө караганды сүйөм. Wa infaqu mal alayk, жана тапкан байлыгымды, малымды сен жана сен алып келген дин жолунда чачканды жакшы көрөм. Субханаллах. Al-julus bayna yadayk, сиздин жаныңызда отурганды жакшы көрөм. Wan nazar ilayk, сиздин жүзүңүзгө караганды жакшы көрөм. Тапкан малымды, байлыгымды сиз алып келген дин, сиз Аллах разы болгон жолго иштеткенди жакшы көрөм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Hazret Umar'dan sorады. Wa anta ya Umar? Ey Umar, sen dünyadan emneni suyuyorsun? Kala uhibbus salas. Ya Resulallah, men de üç nerseni suyum. Al-amru bil ma'ruf ve lev kana sirran. Menin birinci süygönüm tuğra jolga ündөгөндүктү. Hakikatte aytıp, amru ma'ruf ve lev kana sirran. Jaşırın bolsa da adamdardı tuğra jolga ündөгөндү жакшы көрөм. Wan nahyi anil munkar ve lev kana jahran. Jariya bolsa da adamdardı jamandыктан тыйганды жакшы көрөm. Wa qawlil haq ve lev kana murran. Açık bolsa da çındık sözdü aytkanды жакшы көрөm. Hazret Umar emneni жакшы көрөт экен? Amir ma'ruf жакшы көрөт экен? Тура жолго үндөгөндүктү, тура эместен тыйгандыкты, ачуу болса да акыкатты сүйлөгөндүктү. Wa anta ya Usman. O Usman, sen emneni sүйөсүң бул дүйнөдөн? Qala uhibbu salas. Men de üç nersени sүйөм ya Rasulullah. İt'amut ta'am. Açkalarga, muhtaclara tamak bergendi. Aç adamdardын курсагын тойгозгонду жакшы көрөм. Wa ifşai salam. Salamды тынчтыкты жайганды жакшы көрөм. Wassalatu billahi wassalatu bil-leyli wan-nas niyam. Adamlar uktaganda түнкү намазды жакшы көрөm дейт. Hazret Osman эмнени жакшы көрөт экен? Ачкаларга тамак бергенди жакшы көрөм. Саламды тынчтыкты жайганды жакшы көрөм. Жана элдер уктап жаткан кезде түнкү намазды жакшы көрөм. Урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан айы ушундай жарыша турган, Allah'ın rahmatına 5 gün жарыша турган атаандашы ушундай ыйык Рамазан айы. Рамазан айында ооз ачыруу. Man fattara saiman. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде ким орозо туткан адамдын оозун ачырса дейт. Saiman дегени накра келген. Алиф лам мим маруф эмес. Накра дегени жалпы орозо. Байыбы, кембагалбы, муктажбы, муктаж эмеспи? Орозо туткан ким болбосун? Орозо туткан адамдын оозун ачырса, ооз ачырган адамга ошол орозо туткан адамдын соодан бир кыпынча кемибестен ооз ачырган адамда ошончо соопко ээ болот дейт. Бул жерде урматтуу мусулман бир тууган Hazret Osmanга бир токтолоюн. Hazret Osmandын өткөнүнө канча жыл болду? 14 кылым болду. 1400 жыл мурда каза болгон. Ишенесиздерби пайгамбарга бир салават? Бүгүн Саудия мамлекетинде Hazreti Osman'dın atında bank işleti var. Jebel Umar деген firma var, kuruluş firması. Anın учредителleri, хозяиндерinin, kocayındardın birösü Hazreti Osman. Kantip işenbeysiz mi? Hazreti Osman öte çoğun ticaretçi bolgon. Bugün de kebir insanlar dinge kelgen kezdele alma pış ozuma tuş iştebeyim Kuday beret Kuday at. Sahabalar bardığı cumuş kılgan. Sahabalar bardığı tapkanın Allah yolunda işletken. Hazreti Osman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen Madina Munavvaraga köçüp gelgen kezde Ruma degen kuduk var. Hazreti Osman'ın kuduğu bul. Yahudi hazayin Müslümanlarga suudu kımbat satat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Müslümanlardı taza su menen kamsız kılsa, uşul kuduktu Yahudinen satıp alıp kayrımdılık kıl verse, ağa beşli kebillik berim deydi. Hazreti Osman 20.000 dirhamga 20.000 dirhamga kelişip oşu Yahudinen kuduğun satıp alıp Müslümanlarga beker su tarqatadi. Bugün Madinaga barsaňar inşallah acıga bargan adamlarga aytarım, Madina Munawwarada Bi'r Usman'dı ziyaret kılganı bargılar. Bi'r Usman degen Hazreti Osman'ın kuduğu dep bir 50'lik turbada dağılı su çıkıp durat. Barıp körsöňөр öte jakşı bolot. Hazreti Osman oşol jerde 500 tüktön köre hurması var eken. Osman imperiyası kelgen kezde oşo Hazreti Osman'ın kurma bağın işletip
50%'ını жетим жесирге, 50%'ını дайым оборотко коюп коюптур. Саудия мамлекети түзүлгөндөн кийин да Hazreti Усмандын атына ошол жанагы иштетип келет. 1 жылдык доходу азыр бир эмеде 50 миллион реалга чейин түшкөн гостиницалары бар. Бүгүн дагы тапкан түшкөн байлыгын 50%'ын жетим жесир муктаждарга, 50%'ын дагы кайра иштетип атат. Урматтуу мусулман бир тууган, Hazreti Усман не дейт? Мен дүниеден жакшы итамы таам ва ифшай салам. Ифшай салам деген саламды жайуу деген сөз. Ассаламу алейкум. Балдарыбызга муну үйрөтүшүбүз керек. Бүгүн биз башкалардын маданияты менен маданиятташып кеттик. Жакшыбысың, привет, чау, нихо, бонжу бар нерсени айтабыз. Буга эч бир жооп жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир мечитте отурса, сахаба келип, ассаламу алейкум десе, пайгамбар ва алейкум ассалам 10 жооп алды дейт. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Аллахның саламы, жана Аллахның рахматы болсун десе, пайгамбар 20 жооп алды дейт айтканга. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деген адам 30 жооп алат экен. Аллахның саламы, рахматы, берекеси болсун деп 3 тилек адам тилегенге Аллах 30 жооп жазат экен. Келиңиздер, мына балдарыбызга, неберелерибизге жолук дегенде, үйгө киргенде, үйдөн чыкканда, бирөө менен жолукканда эмнени үйрөтөбүз дейби? Ассаламу алейкум. Бүгүн телефон çalsаң да ассаламды билбейт. Эшигине келсең да ассаламу алейкум билбейт. Бирок саламды жайуу деген сөз ассаламу алейкум деп коюп, кошнанын үйүнө ташыңды кыргызып атсаң, ассаламу алейкум деп кошнанын эшигине таштанды мусуруң таштап атсаң, сен саламды жайган жоксуң. Вассалату биллайли ван наси ниям, адамдар уктаганда түнкү намазды жакшы көрөм дейт. Hazreti Ali'ge geldi. Ve ente ya Ali. O Hazreti Ali, sen bul dünyadan emneni jакшы көрөсүң. Qala uhibbu salas, men da bul dünyadan 3 nerseni sүйөм дейт. İkramud dayf, konakты sıylagandı deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ve men yu'min billahi vel yevmil ahir felyukrim dayfah." Kim Allah'ın varlığına, birliğine, ahiret gününe işense konağın sıylasın deyt. Hazreti Ali mimandı sıylagandı jакшы көрөm. "Vassawmi bis-sayf." Мондай саратан, ысык, жайында келген орозол кармаганды жакшы көрөм. Күндүн ысык кезинде орозо кармаганды жакшы көрөм. Вадарбул аду бис-сайф. Душманды кылыч менен талкалаганды жакшы көрөм деди Hazreti Ali. Алардын жанында отурган Абазар ал-Гиффари, Гиффар урусудан Абазар деген сахаба, "Анта я Абазар, маза тухиббу минад-дунья?" Дүйнөдөн эмнени жакшы көрөсүң? Qala Абазар, "Ухиббу фид-дунья салас." Мен да бул дүйнөдөн 3 нерсени сүйөм деди. Ал-жу', ачкалыкты сүйөм дейт. Ажайып таң калыштуу нерсе. Вал-марад, ооруну жакшы көрөм. Вал-маут, өлүмдү жакшы көрөм дейт. Faqala an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem, emne üçün açkalıktı, orugandı, ölümde emne üçün jакшы көрөsүң? Hiçbir adamın tabiatı kalamagan nerse. Qala Abazar, "Uhibbul ju' liyariqqa qalbi." Açkalıktı jакшы көргөнüm, açka bolgon adamdın жүрөгү жумшак болот. Başka açkalarda oylayt. Kişipel bolot, joş bolot. Wa uhibbul marad liyakhiffa zambi. Men oorunu jакшы көргөнüm, oru bolgon кезде Allah menin günömdü azaytat. Oru menen kafarat bolot. Wa uhibbul maut. Ölümdü jакшы көргөнüm li alqa rabbi. Rabbima jolugam. Jaratkan Allah Taala'nın asına bargandı jакшы көрөм. Qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, kiyin peygamber, "Hubbi beleyye min ad-dunyakum salas." Allah maga bul dünyadan 3 nerseni süydürdü. At-tayyib, jiparjittu bolup жүрүү, wan nisa, özümdün nikemdeki ayaldarımdı, ve ju'alat qurratu ayni fis-salah. Közümdün kareginin en kuvanıcı namazda turup sajda kılgan jerge karagandı. Ve hine idin nazala Cibril. Al kezde Cibril aleyhissalam düştü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve akrahumussalam. Peygamber'e salam aytı ve kâle ve nuhum mined dünya salas. Ya Resulullah, men de bul dünyadan 3 nerseni sүйöm dedi. Kim? Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabliğ-i risale. Allah'ın amanatı bolgon risalany jetkizүү. Wa adayl amana, atqaru wa hubbul masakin,
бейбечараларды қолында жоқтарды сүйем деді. Сумма сa'ada ila sama. Cebrail aleyhisselam кейін асманға көтерілді. Қайра екінші жол түсті. Ва қала Аллаху азза ва жал кейін айтты, Аллах Таала айтты. Аллах Таала да бұл дүниеден бенделердің арасынан үш түрін сүйет деді. Лисанан закиран, зикір қылған тілді, ва қалбан хашиан, Аллахның азабыдан қорқып, хушу менен Алладан қорққан жүректі. Ва жасадан алал балаи сабира, Аллахның сынауларына сабыр қылған денені. Урматты мұсылман бір туғаным, сен бұл дүниеден немнен сүйесің? Үніңді шығарып жауап бербе, өзіңе ой жүгірт. Бұл қысқа жашауды, 60-70 жылдық өміріңді сен немнені сүйесің? Вилланы бұл. Же жақшынақай санаторияда салғандықты бұл. Же евро-долларға қарағандықты бұл. Сен бұл дүниеден немнені сүйесің? Ой жүгірт. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям саласатын уқсим алейхин, үш нәрсеге қасам ішем дейді пайғамбар. Үш нәрсеге ант ішіп айтам дейді. Ва ухаддисукум хадисан фахфазу. Пайғамбар мен сілерге хадис айтайын, хадисті жаттап алғыла дейді. Құлағыңарға құйып алғыла дейді. Қала ма нақаса малу абдин мин садақа. Ешбір бенденің малы садақадан, қайырымдылықтан кемібейді, азайбайды деді. Аллах берген нәрсен Аллах разылығына беріп атасын. Екі періште бар екен. Күніге ертеменен түшіп, мұндай дуа қылады екен. Бұл Абдышкүрді дуасы емес. Же башқа бір ұстаздың дуасы емес. Екі періштенің дуасы. Аллахум аъти лимунфиқин халафа. Ей Аллахым, қайырымдылық қылғандың ордына берекелі қылып бер. Бергенге берекесін бер. Аллахум аъти лимумсикин талафа. Сараң болып қармағанға қырсық бер дейді екен. Бір бале жеткіз дейді екен. Ал малына, жеден соғылығына, же башқасына. Біріншісі, үш нәрсеге қасам ішем, бенденің малы еш қачан садақадан кемібейді. Бер бенде. Қолыңда бар нәрсені Аллах жолындан аябағын. وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهِ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا. Қайсы бір бенде жапа чексе, ұқуғы тепселсе, ошоға сабыр қылып Аллах Тааладан соғыр үміт қылса, Аллах Таала жапа чеккен бенденің қадыр барқын көтереді. Үшінші нәрсе, мен тоқталайын деген мәселе урматты мұсылман бір туған. Üçüncü нәрсені оқуға бір пайғамбарға салават. Пайғамбар қасам ішіп айтты. Бірінші садақа берген сайын малың ешқашан кемебейді екен. Елің үшін, жерің үшін, жолыңдығыңға су шығарғанға, көпіреу салғанға, селдің жолын тосқанға, еліңден, жеріңден аяба. Бергенің Аллах береке қылып берем дейді. Пайғамбар ант ішіп айтып атады. Екіншісі, кейде бірі удостоверениесіменен билігіне, башқасына таянып, саға зұлым қылса, Аллах сенің қадыр барқыңды көтереді. Сабыр қыл деген оқуың тепселсем шықпай отыра бер деген сөз емес. Üçüncü нәрсе, وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. Қайсы бір бенде тілемчіліге ешігін açsa, сұранғандық ешігін açsa, Аллах Таала ал бендеге дайым кембағалдықтың, мұқтаждықтың, фақирлықтың ешігін açып салады дейді. Урматты мұсылман бір туған көп жұмаларды айтады. Мо жерде кейбірлер жұмышқа келгенде кесіп қылып алған. Мұндай қарасаң 6 саны аман. Кейбіреудің өзінде алтын тіштері бар. Қалпеле таяқ қарма алғандар бар. Бұларды жаман үйретпеш керек. Бұларға еш нәрсе бербеш керек. Берген өзің білген қошнан бар, орықчан бар, орықханада бар, жетім жесірлері үйде бар, қарлар үйінде бар. Кейбірлер келеді. Дары-дәрмекке мұқтаж елем дейді. Қанша десең 1800 сом. Мо балдар бар алып берсін десе, жоқ тиынны берің дейді. Біз барып алып берелі сіздің мұқтажын. Дары емне керек? Біз алып берелі десең, қалап айт. Бізге маға дейді, ақшалай бер дейді. Урматты мұсылман бір туған. Мо
Tarawih namazga kelsen de jumuşka kelgende kelip alıptır. Köçelerde maşinelerdi tosup жүрөт kançası. Kalpele joluk salıp algan, moynuga birdeme жазып algan, densoğluğu çıң. Kalpele koldu dua kılgan bulup. Sen işteşin gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem as-su'al zullun deydi. Tilemçilik bul korduk. Allah seni aziz kılıp yarattı. Seni sıylığı kılıp yarattı. Kadır bartuğ kılıp yarattı. Bir özün oşuğun bendige kol uzatıp özüңді kor kılba. Kolundu jaratkanга uzatkın. Jaratkandan жалбарып суракын. Урматтуу жамаат, mo мечиттин астындагыларды жаман үйрөтпөшүбүз керек. Булар жумуш кылыш керек. Эгер оорукчан болсо, инвалид болсо, ал башка бир жөн. Көпчүлүгү таптаза. Балдарын эшитип келип атат, башка кылып атат. Mana keçe gelip cemaat meçhidi bulgap koydu. Anan aytsa jaman көрөт. Aytkandan ozu jaman, ilaganın közü jaman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir sahaba geldi. Ya Resulallah, sadakalardan, zeketten maga jardan berin dedi. Peygamber kelgen adamdın butunan başına çekaradı. Densoğluğu çıң eken. Üyümde işlerse çok bilse, üyümde bir közem var su kuygan. Jana özübüz jatkan bizden batkençiler pöstöktey teriden bolgon juurkaным бар deydi. Başka istersen yok. Peygamber Resulü'nün alıp gel dedi. Alıp gelip satkandan keyin 10 dirhamga satıp bir balta alıp gel dedi. Alıp gelgen baltaga Peygamber öz kolu menen sapsalı berip bar otun jinap sat dedi. 10 güngacha janıma kelbe dedi. 10 günden keyin kelip ya Resulullah mınça tıyınım var. Ança muhtaç bolsa jardan bereyin deydi. Peygamber aytты, mına o senin uşul jumuşuң jakşыраак deydi. Adamlar sağa berbe özüңdү kor kılba. Maytta kim ele alarga 100 so'm berip koyot. Çöntöğünün kışığında kalgan bir 10 tiyinini beresin. Kaysı tilemçiler biliş gerek. Tilemçilik kılgan adamdın eşigi daim tilemçilik açıla öğret. Daim al toybaydı al. Ömür boyu şimdi. Bu ata kesip bularda. Eğer jol koopsuzluğun karagan gayiler başkalar olsa, keyde taksi başkalardı emek tosa vermey, Prekloskada turgan şulardı jok kıgıla. O haddisikum hadisen fahfazuh. Peygamber aytat hadis aytam hadisi jattap algıla. Qala innema dunya li arba'ati nafarin. Dünya 4 türlü adamga bul dünya deydi. Abdin razaqallahu malen ve ilmen. Birinci dünya bir bendege Allah ilim bergen, jana baylık bergen. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Allah bergen ilimi menen, baylığı menen Kudaydan korkot. Ve yasul fihi rahimah. Tuğandar menen karıp katnaşta bolot. Ve ya'lamu lillahi fihi hakkan. Baylığını Allah'ın hakkı var deyip zeketini çıkarat. Sadakasını çıkarat. Fahada bi afdalil manazil. Dünyadaki en jakşı darajak adam şul eken. İlimi de var eken, baylığı da var eken. İlimi menen Kudaydan korkot. Baylığı menen tuğan ruhka karım katnaşta kılat, jana muhtajlarga beret. Allah Taala farz kılgan zeketin çıkarat. Bul en jogorgu darajak adam eken. Ekinci. Ve abdun razaqullah ilmen ve lem yarzuqhu malen. Ekinci adam darajak adam. İlimi var, baylığı yok. Fahuwa sadiqun niyye. Biroğanın niyeti tuğra deydi. Yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Eger mende de malım bolgondo, baylığım bolgondo falançı baykege okşop jolongdo etelem, köprö salat elem, ayılımdın muhtajlığını jardan beretelem. Bunun niyeti tuğra. İlimi var, baylığı yok. Law anna li malan la amiltu bi amali fa huwa bi niyetihi fa ecruhuma huma sawa. Bu adam ilimi var, niyeti tuğra. Baylığı bol bolsa da baylığı var, ilimi var adam menen ekövün soğu bir deydi. Subhanallah. Niyetimiz oңдошубуз керек. Üçüncüsü ve abdun razaqahullahu malen ve lem yarzuq ilmen fahuwa yakhbitu fi malihi bigayri ilmin. Üçüncü derecedeki adam baylığı var, ilimi yok. Baylığı menen aramga tuğra emes jollarga işletet. İlimi yok, Kudaydan korkpayt. Baylığın bardık tuğra emes jolga çaçat. La yattaqi fihi rabbah. Kudaydan korkpayt.
Zeketini bermeydi. Ve la yaslu fihi rahime, tuğanlarına yardım bermeydi. Ve la ya'lemu lillahi fihi hakkan, Allah Teala'nın hakkı var iken zeketini de bilmeydi. Fe hâzâ bi ahbesil menazil, bu en tömen derecede adam. Dördüncüsü, ve abdun lem yerzukullahu mâlen ve la ilmen. Dördüncü adam ilmi de yok, baylığı da yok. Fehuve yekul, bunun niyeti tüzemez. Bunday değil. Lev enne li mâlen, eğer mende de baylığım boğundu, la amiltu fihi bi ameli fulan, palançık okşap buzukluk kılatlım, palançık okşap onga solga jüretilem. Fehuve bi niyeti fe vizruhuma seva, bunun cemal niyeti menen, baylığı menen buzukluk kılgan menen bunun günahı bir deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Allah kerimeti Kur'an'da mınday deydi. Femen ya'mel miskale zarratin hayran yarah. Kim bir kıpınca jakşılık kısa, al jakşılığın kıyamatı görür. Ve men ya'mel miskale zarratin şerran yarah. Kim bir kıpınca jamanlık kılsa, al jamanlığın da kıyamatta tavat. Allah Kur'an'da kıyamatta mınday deydi. İkra kitabek. Özünün kitabını oku. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bugün kıyamat gününde kitabın senden hesap alığa yetişerli. Kantı öyle yazat. Rakibun atid. Oң жағында soğuptu yazgan perişte. Atidun sol joğunda günölerde yazgan perişte. Allah'ın rahmatidan oң жақтағы perişteni sol жақтағы periştege jetekçi kılıp koyuptur. Bir bende jakşılık niyet kılsa bir soğup yazıladı eken. Eğer niyet kılgan soğuğunu atkarsa jasagan işine karşı Allah Teala 10 eseden 700 esege soğup jazadı eken. Sol жақтағы perişte bir adam bir jamanlıkты niyet kıldı. Keçinden dayak kılsam dep. Bu soğup günahını jazayın dese bu perişte жазба bu alıp kılgan жоқ deydi eken. Jönle niyet kılıp koydu. Balkim kılbaydı deydi. Ana keçinde varıp Kudaydan korkup koy. Ramazan ayıyla şunu kılbayın dep kılbay koysa bir soğup жазып koydu eken. Eğer barıp jasasa bir ile günah jazadı eken. Hurmatlı Müslüman bir tuğan hazır kebirler. Kantı öyle perişte de bir şeyin gelmeyi jatam. Bende jasagan, kötörüp жүрgön bir telefonunda flashkası kança gigabayt jazadı. Bu bendenin bir jasagan emesi. O tiyakta turgan kamera senin 500 saatlik kıymıl hareketi. Bu eğer bende uşunu jasagan bolsa, jaratkan Allah Tebaraka ve Teala senin jasaganыңды жазып kıyamatta berbey mi? Kıyamatta bardı kitabыңды delondu beret. Koluna ikra kitabek, ana özüңнің kitabыңды oku, senin atыңдағы bu kitap. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bugün kıyamatta özünün kitabın seni hesapka alığa yetişerli. Anda tanalbaysın. Жоқ söylemedim desen tilin sağa karşı çıkat. Barmadım desen butun karşı çıkat. Almadım desen kolun. Uqqan emesin desen kulağın bardı göğünü kötüdür. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, uşunday ıyık Ramazan ayı. Kimimizдің günahımız yok. Bardığımız çiğki süt emgen bendemiz. Bardığımızın katağımız var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulli ibn adam hatta'un ve hayrul hatta'ine tawwabun. Bardıq adam balası kata kılıuçu deydi. Kata kılganların en жақсы katasın moynuna alıp tövbe kılganlar deydi. Şükür kılal hurmatlı Müslüman bir tuğan. Günahının jiti yok. Eğer günahının jiti bolgondo biriňe biriň çidap otura albayt eleň. Nары бар çidap. Men janıma oturbayçı dep. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan, jaratkan Allah Tebaraka ve Teala biz uşunday nimetimiz gafur, kechirimdүү, at-tawwab, tövbeni kabul kıluvchi Allah var. Allah Teala'nın mavsim, şunday misali mavsim degeni sezon, günölerdi keçire turgan. Iyik Ramazan ayı. Ramadan, re, mim, dad, alif, nun. Re rahmetu min Allah. Allah'ın rahmeti jağan ayı. Mim mağfiratu min Allah. Allah günölerdi mağfiratlı keçire turgan ayı. Dad damanu minel cenneh. Beşke kepil bolgan ayı. Alif amanu minen nar. Dozoktan aman saktay turgan ayı. Nun nuru min Allah. Allah'ın nuru kerimeti Kur'an düşkön ayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Men sama Ramadana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembih. Kimde kim Ramazanın farzıga iman keltirip soğun Allah Teala'dan ümit kılıp oroza karmasa
Gufira min zambihi ma taqaddam. Ötken bardıq günahlardan tazalanat deydi. Allahu akbar. Ramazan kelgen kezde Allah Taala tarafından deydi. Ya bagiyel hayr aqbil. O жақшылықтан ümiti var, hareket kıl. Wa bagi ya bagiye şer aqsir. Jaman niyettu, jaman nerseni oyloğun, jamandıkты kılgan, toxtat emi deydi. Eğer Ramazan ayında tövbe kılbasak, Ramazan ayında soğup kılbasak kaçan kılabız? Balıkçı tor salgan kezdе torga түшкөн balık tordan çıkıp ketүү üçün bardıq күчүн жыйнап, hareket kılıp urunat. Tordan kutuluu üçün. Жыл 12 айдын 11 айы сені да шайтан өз торuna азгырып кармап жүрдü. Torga түшкөн balıkтай kutuluğa hareket kılam desең, Ramazan ayı keldi. Ramazan ayında atkargan bir farzın başka aylardagы 70 farzga teң keledi. Ramazan ayındagы nafil, sünnet, aşıkça ibadetlerin başka aylardın farzına teң keledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Men fattara saimen." Kimde bir oroza tutkan adamdın oğuzunu açırsa, Allah Taala oroza tutkan adamdın günөөsүнөн bir kıpınça kemitpestен oğuz açırganга oşonчо soğup beret dese, sahabalar ya Resulallah bizin her birimiz ele oğuz açırga mümkünçülüğümüz yok deydi. Oğuz açırgan kezdе 3 türlü salat menen, birinci, ekinci menen oğuz açırış şart emes. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: kim oroza tutkan adamdın oğuzun bir kurma menen, bir jutum süt menen, je bir jutum su menen oğuz açırsa da oşol soğukka jetet deydi. Oşo da kolunuzdan kelbeydi. Hurmatly musulman bir tugan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men qama Ramazana imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambih. Men qama Ramazana. Qama degen Ramazanda kim keş taravihga kelip qiyam namazını okusa, tünkü namazda okusa, anın bardı günahları keçirilet deydi. Maşallah birinci gün meçit jığılı. 4-5 günden keyin jarımından biraz köp kaldı. Hurmatly musulman bir tugan, Ramazan eng çoğ soğuptordu iştey turgan sezon. Balkim bu Ramazan kebirler üçün eng akırkısı boluşu mümkün. Akırkı Ramazanın bolup kaluşu mümkün. İşenbeseң, oңго solga karagın, ötken Ramazanda senin jarыңda tarab okugan, ötken Ramazanda seni menen iftar kılgan, ötken Ramazanda saga tamagыңды bışırgan kebirlerin ata-enesi yok katarında. Kebirlerden ötken Ramazandağı birge oğuz açkan dostoru, kurstaşları, kurbaları, kesipteşler bu Ramazanda yoklar. Kayda? Balkim kebirlerimiz üçün bu akırkı mümkünçülük olup kalmasın. Kelgile hurmatly musulman bir tugan. Ramazan ayında Allah Taala farz kılgan orozonu karmayla. Köpler surap kaladi. Ya ustaz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde Ramazan ayı kelgen kezdе şeytanlar kişendelet, çınjırlanat deptir. Ova, Ramazan ayının birinci keçesi kelgende dozok eşikleri bekilet, beyiştin eşikleri açılat. Hiçbir beyiştin eşigi Ramazan çıkkanga çeyin jabılbayt. Hiçbir dozoktun eşigi Ramazan çıkkanga çeyin açılbayt bekilgen boydan. Şeytanlar kişendelet. Biroq kaysı şeytan kişendelet? Allah talap kılganday, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem körsetken jol jowo menen oroza karmagan adamdın şeytanı kişendelet. Biroq orozonu eптеп karmagan adamdın şeytanı kişendelbeyt. Ahmed ibn Hanbalga kelip surap turuyor, imam, adamdan bolgon şeytandan kutulu oңой bu, je çınıgı şeytan cinden kutulu oңой bu dep. Ahmed ibn Hanbal mınday deydi. Çınıgı şeytan cinden kutuluş oңой. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Subhanallah, la ilahe illallah, Allahu akbar desen, çınıgı şeytan kaçat adamdan. Allah'ını eskersen, zikir kılsan. Biroq adam suretinde bolgon şeytanlar kaçpayt deydi. Hurmatly musulman bir tugan, orozonu Allah Taala kalaganday karmagan adamdın jin şeytanı kişendilet. Al em orozo karmabagan şeytanlar işin kılıp atat. Şeytandardı pensiyaga 30'ga çıkarıp koyup iştep atat.
Аны алдын жанына тұрып алып, Құранды толық оқысаң да қачпайды. Азғырып тұра береді. Ошондуктан Рамазан айы келген кезде жин шайтан байланат дегени ал орозону Аллах Таала карагандай кулагы менен гыйбат укпастан, көзү менен арамды карабастан, тили менен гыйбатты сүйлөбөстөн, колу менен бирөөгө жамандык кылбастан, буту менен жаманга баспастан орозону кармаган, бардык денеси менен орозо кармаган адамдын шайтаны кишенделет. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бұл сөзімді айтып өзімнің кемшілігіме, жамааттың кемшілігіне жаратқанға жалбарып кешірім сұраймын. Амин. Аллахумма ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin.